خب کی باشه هموطنای عزیز دوستای به نهایت گرامی و ولی قدری که هستین امیدوارم همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند خانواباد هم باشین. واقعا ما یعنی برنامه درود تاجیکستان падар навиштем. امروز کمی خواستیم در باره падар صحبت کنیم. همراه شما فقط وقت هست. падар ما کمی معلومات بگیریم در باره падар و وظیفه падар. падар چیست و падар چی وظیفه دار است در حیات. در همین باره میخواستیم کمی صحبت کنیم. падар آن کسی هست که برای فرزند اولین چیزی میآموختگی این غرور است. ناموس، ننگ میگن که ننگ ناموس میگن و در هر جا پدرم از ننگ ناموسی فرزند میفخره و برای که پدر از ای بفخره باید ایره برای تو بآموزه. پدر هیچ وقت نمیخواه که فرزندش تحقیر دمونه، یعنی که کم بغل باشه. پدر زندگی را می آموزه، پدر حیات می آموزه و ما همین حیات اصلا از پدر می آموزیم و فرزند از ما می آموزه. بعضن چیزایی هست میگه که پدر نکه میگه ما را و این آن چیزی هست که پدر در حیات اشتباه خود کدگیشه میگه که فرزندم این کارا نکیجه، اشتباه هست. یعنی پدر معلم حیاتی فرزند است. یک پدر برای فرزندش یک مربی حیات است و چخیل او فرزند تربیه میکنه. یعنی فرزند آینده همون خیلی میشه. مثل همون یک درختی که میشنونه دهقان و دیگر او درخت کج میبرویه یا راست میبرویه، وابسته از او دهقان و وابسته از آپتی حیاتی دهقان هست که مثال چیکار کنه که درخت راست شوه یا که کج شوه. یعنی به اهمیتی کرد اگر درخت کج میشه. از اون جمله پدرم اگر به اهمیتی کرد با فرزند، فرزند کج میشه. برای همون وظیفه هر یک پدر، یعنی مثل که یک انسانی که درخت میشنونه یا یک زراعت میشنونه همه وقت برای آب میته و بگیم که ویخش ملایم میکنه و چون دیترین چیز اگر یک پمیدور بشنونه شاخچه میمونه و که نشکنه نغلطه، برای که از او چقدر مهنت کنه یک دهقان همون قدر گویم حاصل
خوب میگیره. اگر در حالتی که دهقان سری زیراتش مهنت نکرد، اینکه از اون زیرات دیگر حاصل گرفته نمیتونه. و پدرم عیناً همون مثل همون دهقان است. اگر چقدر سری فرزندش کار کنه، آینده همون قدر بگیم تشکر میشنوه، همون قدر بگیم که در حق پدر دعا میکنن. بعضی انسان‌هایی که از دور میبینن میگن آفرین بر پدر و بر مادرت که مثال ترا تربیه خوب دادن، یا که ترا در راه درست کلان کردن میگن. و اولین چیزی که گفتم که پدر این چیزی است که به فرزند غرور میدادگی چیزی پدر است. اگر هم پدر نه غرور داده نتونه، دیگر رو فرزند بگیم که یک فرزندی کروچی نیتوده نیسوده کلون میشه گفتی روز. یعنی که اون چیزی که ما در مردم بدخشان دیده ایستودیم همین نشانه هست. اگر که خیلی همون پدر خودش همون غرور را نداشته باشه و پدر خودش همون ناموس نداشته باشه، او فرزنده یعنی که با غرور با ناموس تربیه کرده نمیتونه. مثل همونی که یک انسانی که در حیات اگرا دیدگی نیست، زمین کار کردنش نمیدونه و زمین علف میجخه میره، یعنی کارکار کرده نمیتونه. یعنی که برای که اگر فرزند باید با غرور باشه، فرزند باید با ناموس باشه، فرزند باید با ننگ باشه، اول باید پدر ای چیزا داشته باشه که با فرزند نمونه باشه. باید یک نمونه ای باشه که اون فرزند بعد از دیدنی بگیم که پدر بگه که او ببین ناموسه، یعنی که عبرت میگیره از پدر. وقتی که در پدر خودش این چیز نباشه، او چی عبرت بته، چی ناموس بته به فرزندش در حالتی که در خودش نیست. از سالی که من همین دولت مستقل شد و بعد از یک چند سالی همین که امام علی چاوکری پیل کرد، هر سالی در بدخشان حمله میکنه و هر سالی نه کم از 10 15 20 نفر همون جوانایی که بگیم مردایی که غرور دارن، همون لیدراشون میشوه که مثل مردم را گوش میکنه میکشن. هر سال میکشه. مثل همون کلک دراو کدگی برای این گندمه هم خیلی سوزید کلک دراو میکنه، سوزید کلک دراو میکنه. اما در حالتی که پدرها که غرور دارن، ناموس دارن و فرزنده هم خیلی بناموس با غرور و از مردن فرزند چون نمینولن، میگن چیم همی در کوچه بیناموز شده، دایوس شده، ابله و گریخته، ابله و اومده زده میکشت، میبردورت، میبرت، بزوری میگیره، ماس کرده بار میکنه در ماشین میگیره میره همتر بیناموز شیدن ده. دوچ میگه برو میدون ده بمبر ارزانت میگه و هیچ ژیلت هم نمیکنه در این کار. انا که پدرهای دیگه منطقه از بس که خودش در نیست همون چیز و فرزند از دیگر جاها می آموزه ای چیزا. فرض کردیم از دیگر کشورها، از دیگر جوانها، از دیگر پدرها یک تبدگی می آموزه و گپ میزنه، در حال پدر
шукрона ки даҳанта пӯш. ҳарчи падар ҳаст фарзанда ҳамун раҳ тарбия мекунад ва ҳарчи хатогӣ дид падар фарзанда аю раҳ мегардонад. аммо агар ки падар ғурур надошта бошад, ҳамун хатогиро барои худаш рост гуфта рафтан мегирад. ҳар хатогӣ боша мегӯяд туғрия, лиш би дарма як кас тиқ-тиқ накунад. мо чӣ меомӯзем барои фарзандон дигар минтақо? сара хам ки бачам санги вазми нову намебара бачам, сари хама шамшер намебара бачам, шукрона ки бачам, аммо хазайниҳои урусот намонӣ марди кор шуд. аввал як падар марди кор буд ва як фарзанд марди кор кард. аммо ин фарзанде ки марди кор шид ва ду фарзанди хича марди кор кард ва ӯ ду фарзанд марди кор шид, сетаи фарзандошона марди кор кардан. ӯ сетаи фарзандо чортаишона. ва рӯз то рӯз омад аз беномусу бенангии мора дигар занакомон марди кор шид. ин ҳамаш нишонаи беномусӣ аст. бебирам намозомам хонум. бача бихел пешин шид, бача аср шид. намози беномус дар ягон ҷо қабул нест. ибодати беномус дар ягон ҷо қабул нест. мегӯям ку аммо гиндиш ка бикиша қасоб бикиша мега ку. яъне ки ҳамун ибодат ҳам ҳамун инсоне кина ки воқеан ҳам бигем як инсони ғурур дошта бошад, нанги номусаш поймол нашида бошад, румоли зани ӯро эмомалӣ ё як кас дигар контрол накунад, дохили хонаи ӯро занаш чӣ мепӯшад, духтараш чӣ мепӯшад ё худаш чӣ мепӯшад. як инсоне ки ғайрати риш мондан намекунад, риши худа ҳимоя кардан наметавонад, ман мегӯям бия ман бурам пешин мабухонам, аср мабухонам, шом мабухонам. خیال میکنه که او چیز قبول شده است و همین کاری من کرده است. این نشانه بیناموسی ما هست که ما فرزند خدا میبریم با مردی کور تبدیل میتیم. بعضی پدرها امروز اون چیزی که خودش بعضی نه همش اون چیزی که خودشون نساختن، یک حکومت سالم باید با او را معاش بده، پنسیا بده و بگیم که مدیسینا یعنی دکترش به پول باشه، باید طبابتش به پول باشه، شرایطی خوب داشته باشه. این را باید بسازی خدا. امروز زنگ زده با فرزند خونه دارد نیست، روی که فرزند اگر ندارم بگه چی با فلانی را فرزندش روی کرد، تو نمیتونی، فقط تو در کار نیست و تره بود میکنه بچه شکی با ماشین هم بگیم تیفت. اگر او پدر خودش غرور میداشت، ناموس میداشت. ما همین زیلنسکی را یک اینترویوش تماشا کردم، درباره پدرش گفته. واقعا هم پدری که غرور داره، ننگ ناموس داره و هم خیلی فرزند تربیه میکنه. گفت هیچ، گفت پدرم از من پول نمیگیره، گفت همون قدر میتمش نمیگیره، میگه که نه من دارم خودم پاکا قوتم هست کار میکنم میگیرم. و از من یگان پدرکار قبول نمیکنه. ماشینش میخره، میگه نه بچم این ماشین دارم، میگم این ماشینت کهنه است،
мисол гирем як мошини кӯҳна аст охи хай ман дорумам маблаға бигем ин мошини я ринои кӯҳна доред биёин я мерседесат бихарам битум ҳатто ки дар рӯзи зодрӯз мега дар зодрӯзаш як мошин харида через дигар ҷо туфаш кардам баъд аз фаҳмид ки ӯро ман кардагӣ ҳастам гуфт гардонд қабул накард яъне ки падар мега ҳозир ман қувва дорам болои пом дастам мара пенсиям ё кори кадистагим ман зиндагим ҳамиёвам яъне я брида нон дорам кай ки агар ман муҳтоҷ шидам шояд давлат ҳаст дар иҷа яъне ки пенсиямам мегирам бибин як падар чӣ қадар фарзанда правилно тарбия мекунад ки бачам ман зиндагима меёбам ман бояд биёбам зиндагима яъне ки бояд ман чӣ кор кунам барое ки оно давлат сохтагӣ ҳастанд ва медонанд ва агар давлат нигоҳ накунад ино требоват мекунанд аз давлатшон агар гишна монанд аз давлат требоват мекунанд на ин ки ай фарзанд ай бача фарзандам ана ҳамин раҳда тарбия кардагӣ аст ки имрӯза ғурури анаму ҷавон ки дунёро ларзонд дунё қабул кард ки не хеле яъне ки ин тарбияи падар буд падарирам хел тарбия кард агар падарира беномус тарбия мекард падарира мегуфт давай ёфтагита биги биё мада мошин бихар дорӣ куна сағра ёфтест чику ту ина пул дорӣ чӣ ба ту мерай дар хидат мекунӣ мада намекунӣ чӣ ба ту дар уҷа хона сохтести ҳатто ки падараш ҳамун хонаи ҳамун доми ҳамун худаш меҳнат карда гирифтагӣ дар зиндагӣ мекунад фарзанд предлагат кардагие ки пешниҳод кардагӣ аст биё отайна хонаи ҳавлӣ месозум метамад дача месозум метамад зиндагӣ ки гуфтагие ки не барои чӣ барое ки давлат бояд ирамада кунад ту не барои чӣ барое ки ман давлат да хизмат кардагиам имрӯз бояд вазифаи давлат ҳайдар макунад яъне ки фарзанда байнаи ғурур калон кардагӣ аст ва имрӯзам фарзанд анам хеле ғурур дорад на ин ки падари мон борем маву шуморо падару мон борем 5 та фарзанда Россия роӣ карда ва 5 фарзанда пула роӣ карда пула роӣ кард чӣ ба фалониёра бачаш ба оташавна мошини қимат харид шумо наметонед неки як рӯз ҳамун падар фикр намекунад ки бест бачаи ман мардикор аст бачаи ман стройка кор мекунад бачаи ман санг хати кор мекунад ғишт хати кор мекунад чанг кор мекунад хок кор мекунад бачаи ман бе ҳамира ман дар ҷои ҳамин як совет бутам ки бачаам дар ҳамин $5000 $7000 манда мошин нахар бачаам дар кор нест манда биё ҳамин пулда як печкаи ғишт мепазондагӣ мегирем месозем тоист хидмо ва хок дар тоҷикистони мо сирх хоки сирх ғишт аз хоки сирх мешавад яъне ки хоки сирхи мо бисёр аст ҳамаи ҷода кумра мегирем мехарем печкаи калон месозем ва миксер мегирем омода мекунем ғиши пухта мекунем бачам мефурӯшем шояд биё ту мардикор наша дар Россия ҳамиҷа мекунем ҳамин кор биё бачам ина хона насоз манда дар кор нест ҳамин хонада ман 15 сол 20 сол зиндагӣ кардам биё дар ҳамин пулат як кор кунем дар ҳамиҷа ки ҳамин ту азоб накаш бачам як рӯзам падар
азоби бачаша фикр намекунад ки ӯ аз куҷо даромад мегирад. барои чӣ? Барое ки худи падар фарзанда дар ҳамин роҳ талкат мекунад. марди кор бош, ғулом бош бачам, любой чӣ бош бачам, ҷонта гардам, фақат даҳанта боз накун бачам. ай даҳанат ягон норозигӣ набирояд. хаб ку бачам, санги вазмино оно мебарад. баъд аз куҷо дар ин фарзандо баъд аз куҷо дар ин фарзанд ғурур шавад? пас аз куҷо ин фарзанд фарзанди худша тарбия кунад? яъне ки меган парранда дар ҳелча дидагиша мекунад. яъне очаш парвоз мекунад, оташ парвоз мекунад ва парвози ёро дида ва парранда ҳам парвоз мекунад. яъне ки ҳар чизе ки дар ҳелчаш дид ҳамонро мекунад. ҳамин мову шумо ҳам ҳар чи ки дар ҳелчамон мебинем ҳамонро мекунем. баъзан не ҳамаи ҳамин падаро барои фарзандошон мегӯяд ки тез ку бачам ҳамин аз фикра мактаба тамом кунем, мебарамад Россия бачам. бибинед занаш агар ҳомиладор боша, яке бача таваллуд кунад, дар дуруни гувора ай шери худам иншолло ай чи ҳами 18 солам тез мегзарад. дар гувора ҳаст падар ниятира мардикорӣ бурдан дорад. тубакам худо астағфируллоҳ. зан гирифтагӣ нест. ҳоли зан надора. рашоташ чи аст? мега ноакай фалонира, мега 4 бачаш кор мекунад дар Россия, мега зиндагишон ништягай ку мошин доран, хона сохтагиян хичонда, мега ку зиндагишон зурай барои 4 та бачаш дар Россия. ҳоли зан нест. мега худо хоҳад зан бигирем ҳамеша 4 та бача шава иншолло. я бало кун то 18 солагишона мега ҳамин бихронон, я бало кун мега ҳамин калон шаванд ку мебарамшон Россия. як олам гулистон мешавад, дига хона месозам. ҳоли зан нест, ҳоли бача нест. не ки дар кала бачаиҳо акай фалонӣ аст ки 4 таш дар Россия кор мекунанд, мошини зур харидагиянд, ҷип харидагиянд. ғурур нест. вақти фарзанди кас аблава мекунанд, фарзандоро аблава мекунанд, ин чиз барои моро як чизи обична шида рафтагӣ аст. медонӣ на? яъне як чизи оддӣ аст. аблава меган, аблава хизмат мебараш, баъди 2 сол меяд. яъне инра сериёз қабул намекунад. ман ҳамин рӯз як савол мондам, кӯтоҳакак буд. гуфтам ки хоҳиш кардам зери коммент ҳамин фикротона бинависен, қурбони чашмотон. чӣ ба дар Бадахшон аблава нест? гуфтам. ман ҳамин савола мондагӣ ҳастам. дар Бадахшон чӣ ба аблава нест? чӣ ба дар Бадахшон дар бозор машрутка қатъи дари бозор наместанд ё пишти дари ягон донишгоҳу ягон ҷо наместанд? чӣ ба дар Бадахшон хонаи кас даромада бачаша бизвори маст кунонда бор намекунанд бачаш ба
میگه برای که همسایه ها نگاه کردن همیست، برای که مرداشون غرور دارن، برای که اجازت نمیتنی را ماشینش در میتن زده سنگسارش میکنن. او انسان خونه یک کس بدروه بچهش بزوری بگیره مست درونده بگیره بره میفهمی نمیره، برای که مردم غرور داره. اینجا گپ در سر غرور و ناموس رفته ایستاده است. برای چی حکومت رحمانوف با تمام ارمیش اونی میگن 500,000 هم بدخشانی مایلی 500,000 باشه یا 50,000 هم میگن مایلی اینا 50,000 باشه چی گپ نه چی به خونه همو ابله و درآمده نمیتونن با تمام ارمیش. ولی میگن ما کلوبیو کوه ما کلوبیو کدام کلوبیو در حالتی که در خونت بدروی فرزند تا بزوری بور کنه معز کدگی باقی موندگی کلوبیو تا هم تا گفتی همو گپو رنگی جنگلی ده میزنه کو شیر یگان جانداری چی را میزنه و بعدو گوشوش سیخ میکنه نگاه میکنه با علفش چریدن میگیره میفهمی نمیره. برای که اگر که کلوب همی غرور همی داشت خوجند همی غرور همی داشت ننگ ناموس همی داشت پدر و حمایه فرزند خود کرده میتونید و برای فرزند خود نشان میداد که اون نسر همسایت اومدن تو باید نخی بخیزی ترسیکوت تا پوشی بخیزی برای رزبار کنی در اوجا نمانی بزنی او را دبر همسایت روست بیستی که تو که اگر مثل انای بدخشانی اینای غرور را نشان میداد برای فرزندش و فرزندش هم برای فرزندش همین را نشان میداد و او فرزند هم او چیزی که میبینه که پدر چه خیلی است چی کار میکنه این فرزند هم تکرار میکرد همون را. لیکن در حالتی میبینه که در خونه همسایه ابله آمده است این پدر خودش در تای پدوال در اومده است بچه هاشو بجو کرده است و خونه بچه همسایه را بردن بو خونه مون نیم بچه هم تو بجوش پدوال در بود رو بجوش کمپیری مومت در بلوی همو در بچه پدوال جوگا میپرتویم بشینه در همونجا خوراوه میگیم کمپیر بیموره تو که نجمونه که ایتای پدوال ترا نیوان گفته وقتی سیرک بازی میکنن در اونجا در خونه خودش همون چیزی که فرزند میبینه در دل فرزند ترس میدوزه دیگر از او فرزند چی امید میکنه پدر فردا من نمیدونم شخصا من همین چیزا عقلم نمیگیره که همین پدر از فرزند فردا باید چی انتظار باشه چی انتظار باشه ما همین چیزا من نمیفهم. فقط همون رشوتی که برای پدرت نلت همون غلام میشه مردی کار میشه او روسا تغا میگوی و تا میگوی نمیتز نچنی و با مرور زمان ما رفتیم همین قدر بناموس شدیم که زنکامون دیگه در روسیه رفتن زنامون یعنی مردی کار شدن غلام شدن نرمال قبول میکنیم ده ای چیزا ولی اتش برو اومده میگه که ما طرفدار همویم که زنکا بیاین و نکی فویشگی نکنن نمی سرشون خم کنن کار کنن بروند وطن نمی توجیکای خود مونده شو کنن من راستی خنده هم گیری بود عقل ببینید فرهنگ ببینید و مدنیت ببینید چی گفته ایستاده است
ман намегум ки занако наёян, занако биянан ки сара хам кунан, кор кунан. аввалан барои чӣ занак Россия мардикорӣ меяд? барои он ки ту уже мардак нестӣ. Ту уже мардак нестӣ. агар ту дастойни мардак мебудӣ, мардак мебудӣ, ту ватан тобод мекардӣ ки то ки занак Россия мардикорӣ накунад. ин чиз аст. вақте ки ту тирт мекунӣ, дух намекунӣ, гуфти ҳамун гапо ватан тобод кунӣ, ӯ занак баъд меравад дар дигар ҷо кор кунад ва мебинад ки дар уҷа як мардаки баномус, як давлат сохтагӣ аст. ва деюмин чизе аст, ин нафс аст. ин симкарта нест пул партои кор кунад, пул напартои кор накунад. барои чӣ ба дигар мард мерава? зани бигем ки мовута, яъне духтарои мовута, апои мовута, хоҳарои мовута, сабабаш дилаш аймани ту бар ин инсон мондагӣ аст. мо ҳимояш карда наметавонем, защита карда наметавонем. занане худ мона, ӯ куҷо надеяться куна оянда, ту барои як ҳаёт меофарӣ, як намедонам як зиндагӣ меофарӣ, то ки ӯ зан зиндагӣ кунад. ҳамин конкретна ҳамин заномона, духтаромона дилаш мондагӣ аст. ман дур намерам аз хонагиҳои худам мегӯм. вақте дар ҳолати гап мезанӣ, мегам куҷоам беномусода мерай мерасёхӣ, мега чикор мекуна, айда бирай, мега як японса, китайца ячагида бираси, мегам хуб нест. як марди баномусе ки ватан дорад. иш предатель ба омед як бридайнон якдигара меян, мекишан болои сараш да автомати, нами хонаи худмон кам омадан, мегам як предатело, мега куҷои нами предатело да бихезӣ, мега шавҳар кунӣ. уш барои як бриданон мея, иша мекиша, мефурӯша барои як бриданон. наход як миллате да мега шу кунӣ ки иш иша бикиша барои пул шида, барои вазифа шида. ягон кас дар фикри ободии ояндаи ин ватан набошад. фақат рақс бошад, суруд бошад, бозӣ бошад ва шукрона бошад. хатогира гуфтан дар ин давлат ман бошад. барои чӣ? барои хатогира гуфтӣ, барои инсонода маҳқул намешавад ва чандта далбаёбе ватанфурӯш меянд ба хоната. чӣ хел дарам хели миллат чӯ мекунӣ, мегам чӣ дар кор аст? ё ки чӣ хеле ҳамин миллат зан мегирӣ, мегам ҳамин хел мегам. мо дур намераем. ман аз шахсан аз хонагиҳои худам гуфта истода мегам. барои ҳамон ин ғурур бояд аввалан дар мард бошад. мард тарбиякунандаи оянда аст. мард тарбиякунандаи фарзандаш аст ки фарзанд оянда яъне номбардор, ғурур ва номуси падар аст. дар ҳолате ки агар падар неправилно тарбия кард фарзанда, барои ӯ ғурур, ҷасорат омӯхта натонист ки ӯ чизе ки худаш да набошад якҷо меомӯзад,
این همی عاقبت مردیکاری است. این همی عاقبت تایپا بدن است. این همی عاقبت بیناموس شدن است. ما خودمون را تجاوز کردیم ده. یک کس کماندیر شید، گنرال شید و دازو بسم الله الرحمن الرحیم گفت، کمی که او را گوش نکرد، کمی که گفت برادر نه خطا است کار نکرد، چور کرد. من همش گفته ایستادم، ما موقع فارسیدویش، یعقوب سلیمش، دیگرش چور کردن، کشتن او را، نابود کردن. غرور را نابود کردن. برای چی؟ برای انسانای غروردار در خطاگی میخیزن، گپ میزنن، در خطاگی ایستاد میشون، او مرد میکنه ای کارا. هر خیل مرد مانند ضعیف این کارا کردن نمیتونه. و این چیزا ما طول 6-7 سال میشه و اثبات کرده اومده ایستادیم که همین مردم ما چقدر ضعیف بودگیشه، که همین قدر ضعیفی هستند که بعضن حالتا در اروپا مخنثا میبرویند برای حقوق خودشون میتینگ میکنن پروتیفی دولت، پروتیفی قانون ها که ما راضی نیستیم. همین قدر ضعیف هستند این مردای ما که بنام مرد میگیم کو، نمیدونم چین یک مخنث غرور نداره. با میشینن در مسجد مخنث امر معروف میکنن، چین یک مخنث غرور نداره. مخنث غرور داره. اگر که در حالت چی بود در حالت حقوق مخنثه پایمال کردی، مخنث غرور داره که صدا میبراره. مخنث غرور داره که میدان میبروید. میدان میگن از مرد است. اگر او گرچند گفتی هم گپو برای کیف خودش همون جای قفاش استفاده برای کیفش میکنه، اما او با غرور مردی هم داره. از ما دیده با غرورتر و مردتر هستند که یعنی میدان میبروین. میفهمین؟ بعضن آدما میگن که اگر دو مخنث اویلا کرده است، اینو میگن فرزند استنوید کردن. این فرزند چیکار میکنه؟ میگه فرزند بعضن حالتو ما میشینیم فکر میکنم ده چیکار میکنه؟ تربیه میکنه. زاتوهای مود زور تربیه میکنه فرزند، یعنی پدرای مود زور تربیه میکنه. چه زور تربیه میکنه؟ نشان میده که در حالتی که تو کی باشی نباشی، تو مخنثی یا که تو نمیدون مادمی چه خیلی باش، در حالتی حقوقت پایمال شد، میدان برو طلب که حق ده، به جنگ برای حقت. حق طلبی را یاد میده. یعنی که پالوچایتسا مخنث از پدرهای ما دیده فرزند خود در حق طلبی روی درست تربیه میکنن و میبروره بچهشه. اما مستنوید کدگی گرفتگی بچهشه میبروره، میگه برا میدان برا. میگه من در همینجا میتینگ شید، من جا شنوس دارم، پدرش فرزند چه برا گفت میدان.
چی جشته گفت نمیره گفت اما میدان دا برومدگی در برای کمبودی حق طلب دارن تو چی شته در اینجا گفت خی گفت زبر میدان دا برای مردم در راست بیس گفت فرزند این تربیه پدر بود ببین فرود کرد گفت ماتیوش گفت پدرش اشتاگی بدیم نرجا گفت یاد داری گفت پامنتش گفت جیشه گفت میتینگ است امروز گفت تا گفت میدونم گفت خیلی مردم برومد تو چی جشته یگانی گفت خبره گفت پدرش پدر فرزند گفت خیلی میتینگ برا برای مردم دا بیست طلب ای تربیه است ایما چیکار میکنن اوهی بیرون بروی سر تخم یک چیز فراموش نکنین در آخر من گفتنی هستم کدامی که سرش خم میکنه کو یا بور سرتون خم کده ببینین ده پاپرویت کنین سر خم کدی حتما کونت گیز میشوه ایرا فراموش نکن کمی خم شوه کونش گیز میشوه ما اینا انمو احوال ده زدگیم سر خم میکنیم ای کون بخبریم گیز شیدگی ای کون برای هم هیچ وقت سرتون خم نکنین اگر که نخواهین که فردا کونتون گیز نباشه که سرتون خم نکنین میدونی نمیره اگر باور نکنین بگردین نمیحوزی کدومی دیدیستین یا بر سرتون پایون کنین خم کنین طرف زمین سر خم کنین کون گیز میشه این زکام پریروده است کمی که سرش خمه کونش گیز ایوره برای همون کمی که میخواه که کونش گیز نباشه که سرش خم نمیکنه سرش بلند میکنه که تو که کون در پایون بیسته و سر در بلو وقتی که میبینی که این پدرها چه خیلی فرزنداشون روی میکنن در تظاهراتو برادر برای مردم بیست زنکا برامده ایتا زنک در پایانی که نمیره در میتینگ ببروی اشتراک کنی گفته فرزند روان میکنه بعد از اون میگوی که بعد اینمی رزولتات آبادی اینمی رزولتات پیشروی اینمی جدیده میشه که برای چی قدر دستاورد بود در ما روزی درست ما اروپا ویزا کدستیم ما ما ویزا رکلام داریم فقط بیا برا غلامی برا ما اینا ویزا تون میکنیم غلامی برا نمیگه یک انسان تو اروپا میره او اولین چیزی از زبان است دیمین چیزی کسب است سیمین چیزی که گفتی همون گفت دستایست است که پایمال نشود در اونجا تا میوره در وطن خودت حمایه کرده نتونستی این چیز در وطنت نداشتی تو در اروپا میره چی کار میکنی با امیدی مردی کاری با امیدی غلامی و ایجا بوچیدن که جشن نمیریم من باور کنین دوستوی عزیز اگر شانسم بوده من هم 28 دولتی اروپایی را کو در نمیه کلخوز میرالی محمد علی وازش نمیکنم یا که هم رایون تیمور مالک دکوی وازش نمیکنم نمو کی نمیه یک قشلاقی قلقو نم بولو دست کو من 28 دولت اروپایی را وازش نمیکنم بهترین وطن است میگه ها بدا بچه مردی کوری بدا رمی دوستوی عزیز آینده تونه خودتون تربیه میکنی اگر خواهین که فردا باشمو ای پا مونین ای زندگی مونین و دست نگر شین که نامو فرزندی شما یا بریدن نمتون بیاره حقارت کنین فرزنده بگردین همتر یه بود کم ترک در موضوعی پدر دوستوی عزیز همین غیرت از بدخشان یاد بگیرین سلامت سربلند و
хунувбуд бошед. Ташаккур, тамошо кардем, дастгирӣ кардем. Худо нигаҳбонтон бошад. Бо дар коммент бинависед фикротон. Иншоалло ки бо барнома суҳбат карда местем дар бораи Камбудиё. Барнома гуфта найбаста, не ки дар бораи Камбудиё суҳбат карда местем. Саломат бошед.